Unongelam Chairman Gagarulan State Movement Committee GSMC Balkarin Marak ulet hu ekipal ba nakajai benriu acek garu ban ther teng e kijingera pat jengkersha nakabenta kajing dawa ban yo lakajong kajela bapura bakani kaseng jum u kalajer kerteng daga Garulan hakini kisingi bandangwan. Uni unongelam ulapan kup boru ya unikman CH Marak kumu Vice President banlong unongelam bahakmat hakajingale ban yo ekajela bapura tang nakabenta kipat ba kibasyong basa hari lum garu. Ubal karin ulakon tu bat ya wer kipat acek kari lum garo ban mi pat ba ban wan syaka jingalang ba jong ni kaseng kaban long haka arpu khandai tari urisau hanong ba tura. Ula ong ba kajing snok tilang jong kipat kari lum garo haka ni kajing tumu kan sa sei uso ba tiang nagabenta ki long dien jong ni kajat benrio. Ubal karin Marak ula kerpa di kinong yalam niam baro ban aik tilang ya kani kajing dawa kajat benrio acek da ki jing duai ban poi syaka thong jing job. Kasar Kristo karamska bebera gabarang ABDK Church ni dalga barang, aro Catholic Church ni dalga barang, Adventist Church ni dalga barang, UCA Church ni dalga barang, nagi tang Church ni dalga barang na, nagi anga witness kinga. Ebeng gaba Oktober kurus kutari ko, Garulan gaman curao, tombi wani kong atinga, ya tombi wani mai kai cusok na kataman gen, nasimang ni biani ko nang nakinga. Nagi gaman Church ni tang Church ni dalga barang ba ya biani rangko, kiskrap paci na kata ya dengan JK Gapan state ni Bangladesh, ondagi Tripura, ondagi Arunachal Pradesh, West Bengal, ondagi tang state to dongeng barang ba ya tombi bangani ko cenga susok na kata mangen, ondagi mana simang ni biani ko nang nakinga, ondagi ya ibeng ba tang state ni ibeng ba dalga barang na ba bijakani ko nang nakinga, aro Garulan State Movement Committee ni kata biani rang ko ba nang nakinga, JK ya dalga barang mukang ci rakpati kam kadalang na kata mangen nasimang ni biani ko nang nakinga Jiso Kristo agana ya angni bimungo mangen cuma ba bigen cuma ongode ba antang ko nat ken cuma ongode susok anirang ko amgen cuma ongode noko baisol lakon ona kata amma nasimang ni ya biani rango kiskra pacina kata nga wiatinga jisimsini ya program ko ngatinga ani gaman jisimsini dalga barang maika ya program ko susok dalna kata mangen ya no biani ko ang anang neke wiatinga lakon metela.